penyo wow ni kaisanan kan ko dekan ko nanalang ko ng kanyay ko wow chorot hong sapal na chain kop na korean kop na speaker and legislature sound ko pong labalabakan ng banyan siya mumot sa government o John pon peyum sak pacawan luka kuburan koras ang nan sapal na chain rongan Ngay sa Nicolas maban pacawan kalile kupurakan hautapan sapal macay rongan ranoj. Hoya charalapan sapal macay rongan kayo Australian Award Scholarship karyao kawapan ranan World Environment Day o World Ocean Day kasilo men kapasa kapta update ang kapinsalet kaso mga coronavirus o kapayo sapal nga ran masandang an Wayne Ponpe. Rong sang kolonya Wayne Ponpe. Kanyan Australian Embassy me pacanan Wayne Ponpe. Hay sawach kan pacawan ta application ng railakan. Mawya chawa melelen Wayne FSM, Wayne Marshall Island, o Wayne Palau, hong riyakot riyan sa kayo Australian Award Scholarship. Application kan pachota online or rechiti an application kan ni chun silisa riyaisa. Korea wan sapal machay ron which panian wrong na sapal machay retion Ponpe pachawana netire wrong. Makasaleta me panian US Embassy me pachanan Wayne Ponpe. Pachaman wang panikan ni panian Conservation Society and Pohnpei, Palian Crane Society, Palian Pohnpei State Office of Fisheries or Aquaculture, Palian Micronesian Conservation Trust, Havesam Rich Jewelry or Pohnpei Surf Club, or Palichekano, Young Pachawana Pali, Paliaset, and Pohnpei Young Ni, Uyaban Katawak Meye, Kamakaleta nilnatakan o niararan langar nan Wayne Ponpe. Karaban tatakwa siya yang uyak kawapan ranan World Environment Day mayay ni June 5 o World Ocean Day mayay ni June 8 riyaisa. Kasiluan sa kalmanchay mga ranwa siya men katosaka. Panian rong nan sapal nga chay retion Ponpe, pacawana netiya rong kan. Sang nan men kabasa kapakan, mepit kapinsalet kaso mga coronavirus ka COVID-19 mewya kapal na utranwach. Nintuan kami sansan nan men kabasa kapakan, mepacatar ni chunwalu riyakutriya isak. Kasalitan wan chocho naramas mepacawan yang eraleti. Kapal ang sumawat nga Wayne Santa. Mepachpachoyar ni aramas. Wanara tuwalok limanen riyakot limap kuliman nan pungan wanaramas waj haramas palok kut waliakan isman mepacawan kapinsalita la artemela hoiray naramas siliran loknen limakot tuwab kuryaman mepacawan mauna. Nan Wayne United States Israel mepacawan yang eraleti kapalan sumawat Israel naramas rat tuwalok wanan wanakat silabukoy riyak walman o Israel aramasakan me pacawan kapinsalita la aramas loknen ket wanabukoy riyaman o me palok limanen walakat isibukoy paksiliman me pacawan mauna. Wayne na Israel aramas me pacawan yang eraleti kapalan sumawat Israel aramas wanapuwanek paman me pacawan kapinsalita la Israel aramas ekisman o me pacawan mauna Israel aramas wanapuyek paman.
Nan wen kwa mega cuman yang era leti kapalen so mawat raila ramas epuki siakan tuaman me limnan mega cuman kabin saletala tamena o me epuku wane kriyaman mega cuman mauna. Nan wen Northern Mariana Silent wen sepan iraila ramas riyak wanaman mega cuman yang era leti kapalen so mawat Mer yaman mekacuman kabin saletana artemena o me ekonaman mekacuman mauna. O nan wen China haramas mekacuman yang era leti kapal en so mawat raila ramas wanay silagat silabuan siliakan wanaman me pacuman kabin saletana raila ramas bakit wana ko siliakan kaman o me pacuman mauna raila ramas isinen walakot sila bagay siliakan rinyaman. Puen pil pacuman san away pakonan Pompey meneleto ranwat saging tsaka palen sumawat taga binsalet watch nanway Pompey o pil takayakan hen nanway na pasamwatch. O kaim saklan sa kanmachay mga ranwat yay ran masalangan Pompey. Ngalangal ba ni minipit siya pon sarok lakay sa kayo minitsuya isa po noon na isang ngalangal ba ni minipit siya pon tuwa kulak tayo minit ni may isa po along rin sa was o ngalangal ba ni minipit siya pon wano kulak isak minit isak limaw ni saucho. Ranwa siyang panusang kalimasan natin isak lalay isak limaw ilok lekin kaina tan mimi ni beach tayo lelma o tan kochipin. Ni sauchikan ranwat lelaka pangpan mimi kalimasan na teisak lelaisak limau ilok lekin kaina tan mimi ni beach tayo lelma o pan miya marmarakan kocho o kay wasa. Wanlang ranayo mimi ni tikrwali sak wano wanlang ran man sang ranwat mimi Nitigar wali sa priyaw. Sasongan ka siya nga maratinan raya na warga isak tayo. Mimi ni insis saro po yung sarasaro. O wan sasongan ka siya nga marati na sampung watch mimi ni insis seo po yung silisa kwalo. Kachipintan kirlak wano minit pa isak. Ni sauchi ko pa ang takatak wano minit isak ni Maisa. Ngayon ko yan natyakan autapan sa pagmatchay rongan ranwat, kalanganan kupuran koras o kasalilya.